مرحبا تماشاوانین هجا به برنامه چند من و هفتیه جیل پیش بریونه. ام وی هیوی نکو ام وی هفتیه جی برنامه که خوش و گشت به دوره درباس بکن. بریام درباسی گل میوانه خوب ام چالاکی هنری هفتانه تماشا کن. لنافچه توشپای یا وانه روژن ویجه و پرتوکان یا توشپای یا ای سال جاره یکم جهیل شهرداری توشپای و بهفکاری کردی واره تیل دارخستن دست بکر. گیهنه پیش روژه نور روجلاته خونه خوشکو براین me خوشکو براین جنا امینی دبن زختار جیما کبنه پرس آ ایرانی de tene gırtın tene kuştun değişin eviş eşame emjvane haya mahavade haya sınaye ürmiye pişkiliya hoşvara dişinin bun neviye kazi usulko işkakine riya ve bedevtirin re a berbazadiye ve em bu serbirindir. اموک یم کرده جبوه خواته سپاسیا خواه جی شارداری توشبایه و کردیوانه را بکن. جبو همو مروبین دنا بیکاری ده بکتری و کتا مالاوانا بابه. پرتوک جواکان رونی دکه جدورا ev خواته که هجایه. ده سترانین دنگبیج خودت زانن. ام ویجه یا کردی ده احمد خانه ده فقیه تیرا ده ملای جزیره ده دزانن. ایرو به صدان به هزاران ویژه کار کردان به کدک مزن ویژه یا کردی ایرو پیش دخینن. فرهنگا تگین درون ناسی یا به کردی درکت. هنرمند برمالچم جبو بیرانی ناگری لایه بناو آرارات زرزان بناو اوین آرارات سسرا نقلی بکن و درخست. دلو تنسر مجان گنته لاشنن دلر زینه جان دوتنن تدکلن جان شرح من حتی penser mi janginte laşımın lezine بله تماشاوانین ایجا مچالاکی هنری هفتانه تماشا کرن. نهاجمه درباسی گل میوانا خواب ببن. میوانا منی ایرو موزیک جن و چیروک بیش نسلیهان اصلا. ادوجم تبخیراتی سرچوان هاتی. سرچوان نیشه سپاس. تشت که چوایی نسلیها؟ باشم تو چوانی؟ باشم سپاس کم. ام جی هول ددن کو ایرو جبوی تماشاوانی ما. ام برنامه که خوش به دوره درباس بکن و حاضر بکن. ام بوی بینا. یعنی انشالله. حوالا نسیان نها وکی استرامبیج و چیروک بیج و بلکی دهن عالیه ده دنگ بیجی موسا تداناسین لی دزانم کو دناف پلتفرما ما یا موزیکی پلتفرما موزیکی یا باجری وانه دجی ام بهفره جهدگرن
و از زانم کو دوان عالیه و که یا چیروک بیجی ده یا ستران بیجی ده جی درکوی سر صحنه و گلک چیروک تا قوت بخواد نویسی جی هنه امی ورن سروی عالی لی بریا و ناکی جبوی تماشاوان ما تخوب ده ناسین نسلان اصلا کیه چند سال بری دست موزیکی کر جبوی موزیکی چت فکره و صحنه کی جبوی تماشاوان خوب ده ناسین راستی از ماموسی انگلیزی می بله بلی موزیک چیروک گله خوشم دچن از هیچ زاروک بوم حتی نه منشه چیروک بیجی سران بیجی بهلم از هیچ زاروک بوم بخسران چت کردن دگوتن باشه وقتی üniversite از کم گروه کتا و گروه دام دست بکر تو بخوب خواه کربو آن نه مخواه آوا نکربو حوالا آوا کربو نه من دنگی تا خوشت کرم که وره gelme اشچوم موا دست بکر راستی مپیشی استرامبیجی گله دکر باشه وقتی از küçük mi çirok nivîsim hevala ekme gote min te hinde çîrok nivîsine te çima çi derana bêje hevala min gul esra hebû min dest pê kir eğitim senede got paşê min gazim mikirin min hinde projan da çîrok gotin min têv ku çîrok bêjî jî gele xweşa min çû min stranbêjî jî çîrok bêjî jî paşê gel hev çêkir yani nav çîrokê min de stranbêjî jî hene hindekan Neslihan dixwazim tenekî balê bişîne ser ew kê çend saliya te de müzîkê ji bo te dest pê kir te fark kir ku dengê te xweş e te strana dibêje ez zanim temenekî biçûk te ew bûye belê 15 sal bûm 15 sal wextê ez mektebê mamostê min gotiye dengê te çend xweş e mektebê de tu dê bişê stranan bêje min got bila wextê ez 15 salî wan bû min dest pê kir من دست بکر بلی راستی من زانی از هن بردوام بکیم مگو مهلایی دی هنده یعنی وقتی شما یونیورسیتی جی گروهی گاز میکر هنگه tam dest بکر بله د نوې کومېدی ادیت کاری موزیکی جی پیش خست مکاری موزیک etker rastı başı pişt üniversite klas bu başı Ederbazı Ahmet'e bu Ahmet'e es kabitim ve nabire de jim çirok bejici dest bekir mugot yani وسا منکی نکی بحثا وکیش بین بله دمک درجم بیشن هم ماموستاتی تکر هم دالیه و که کارو خباتی خو مشان هم جی د عالیه دن د تحول دایت موزیکی جی موزیک جی هر تن بیا پارچه کی جته بریا قمره جم گلک جرب هفدر خبر دن ازانم کو جیانه تدوسای هنی کی بحثا وان عالیه خو جیب که راستی از ماموسی انگلیزی me بلی me her card gut ez neşi mamosti İngilizce bikem ez şöyle xwe bihlim ez müzik etini bikem من هر جار از ماما پیم گویی از شولی دی ببینم شولام بلا موزیک بتن یعنی تشتیدی نشیم بکم باشیم نشه شولی خو بهلم راستی جیان نهله من باشه هم مستتیکر هم جی از کمنا موزیک دا من نهلا موزیک راستی خوزی مالبات من به حسیا بان هیچ وقت زاروک از کیر با من ملی yani müzik Ajte zedettir bavay ki break u pek te kare khoy müziğe bikrana te profesyoneltir bikrana. Beli yani migele hastkir beli rasti biçe zor bu men. Ez mecbur bu mamustati bikem paşi zaruk yeme haya gel zaruk akha ez digerim çime dersi müziği çim te prova dikem te me prova besingem de razı te dama ceheki çiruk beji dikem yani rasti piçeki zora beli ezanım خوشامد چه که جامعه جناب موزیکی دامازنده به ناب تیروک بیجی دامازنده به کیف خوشت من راستی تزانه نصیحت من آنی با سروی علیجی یعنی کچت جهه یعنی دالیو که ده تحول ده کاری خوش ما مستطیب که تحول ده دنا پلتفرما میا باجر ده جیت جه دگری حول ده تا خوب گه جنی ونا که از آن مد وی عالی ده دما کو مسئله ده بیجنک کارو خباتی و کوچا به هجمانه که زیاده به مروه تشتید بینه بتراجی راستی بریا بینه که بریا کم بحث پلتفرم میکنه از توازم ممنه که سر مثلا او که جیب سکرن ت موزیکی و علاقه دارد به استرانات بجه استران بجید که لی
taybetmendiye ke te idin jê te çîroka jî dibêjî. Mesela te ya çîroka kengî tara dest pê kir. Ti çawa dikê, di hafıza te de maye, di bîra te de maye, ti çawa dikê? Rastî ez piçûk bûm, ez çûme kîj malê min digotê ev malê çend xweş ez çîrokekî servê malê nivîsim. Ez çûme gundekî min digotê ev gunde çend xweş ez çîrokekî lê binivîsim. Ez çûme daxwatekî min behsê jinkan dikir min digot çi xweş lêzin lê ser wan çîrokekî nivîsim. Başım tê fikirî ez nivîsim yani Te dî ku pêş ketiye. yani ez pêş ketime rastî pêş ketime yani ne ketime ez gele min fehm nedikir gele. Belê keyfa min tat. Keyfa min zêde tatê. Başê ez mektebê bûm min ser mamosteyê xwe nivîsî, min ser hevalan nivîsî, min ser pişik derbas bûm min ser pişikên nivîsî. Yani rastî gele xweşem çû çîrok nivîsandin. Başê işte watê min dest pê kir, gotinê jî dest pê kir, îdî zêde xweşem çû. Çîrokê xwe nivîsim, xwe dibêjim. Belê ew taybetmendiya wê jê me wana ser wê ez dixwazim em nekî behsê aliyê wekî bikin. Beriya ku em behsa wa taybetmendiyê ku çîroka te bi xwe dinivîsê, te çawa dikî, saha yekî me re bêjin. Bila. Ya çîroka ku te hazir kirbe hebe em çîrokekî ji te guhdar bikin. Kerem bikin. Hebû tinebû carek ji cara rehmel dayva vê guhdaran. Wextekî pîrekek hebû, pîrekê pênc bizin hebûn. Belê pîrekê nedikare bizî xwe xudan be. Xeber vekir bû nordizê, got gundîno, ka bi xatira xwedekê bûm şivanekê reken. Rojê derbas bû şivan hat. Pîrekê got ser çeman hatî serseran. Şivanê me pênc bizinê xwe rakir, bire ser çeman, keyfa xweş, beyna xweş geriya, çavê şivanê bizina belehoş ket. Got bizina belehoş, tu çend xweş diyarî bizina belehoş. Bizina belehoş kert, ser jê kir o qeland xar, zikê xwe têr kir. Bu êvar bê şem, bê aypşivka xwe da ser milê xwe çû bû gundê. Pîrek ara ben serbanî maya heviyê. Şivan hat, pîrek adiz bû, gava şivan hat pîrekê got, maxî to kurê say devrî to zivistanan bê xwî to hevînan çingirî to, ka bizna miya belehoş. Got bizna te ya belehoş kire noş, min ser jê kir xar pênanê loş. Got hay te ziqûm xarî qure derxarî, berze me pêş çavê min. Şivanê me dîsa bî sibehî çar bizinê xwe rakir, bire ser çeman, keyfa xweş, beyna xweş, geriya. Çavê şivanê bizna horesanî ket. Got bizna horesanî, tu çend xweş diyarî bizna horesanî. Bizna horesanî girt, ser jê kir o qeland xar, zikê xwe têr kir. Dîsa bê şem, bê aypşivka xwe da ser milê xwe çû bû gundî. Pîrek ara ben carê dî serbanî ma hevî. Got wê bizna maya horesanî ne diyare? Şivan hat, pîrek adiz bû. Gava şivan hat, pîrekê got, maxî to kurê say devrî to zivistanan bê xwî to hevînan çingirî to, ka bizna miya horesanî. Got bizna te ya horesanî kire nalî. Min ser jê kir xar pênanê. Got hay te ziqûm xarî qure derxarî. Şivanê me carê dî bî sibehê hersî bizinê xwe rakir, bire ser çeman, geriya. Got bizna belehoş qelew bû, min xar zikê min tê bû. Bizna horesanî jî qelew bû, min xar zikê min tê bû. Ev ê hersekê ne zar piçûkin. Hersek lib girt, ser jê kir qeland xar. Bê bizin şifka xwe da ser milê xwe çû bû gundî. Pîrek ara ben dîsa serbanî ma hevî. Got wê çi bizinê ne diyarin? Şivanê got gundîno, ka bi xatira xwedekê werin, bizê mihemmed xar ne? Şivanê got walam çi bizê pîrekê ne xar ne? Ek firot da morî mercan. Ek firot da kofî ketan, ek firot da kildan. Pîrek ara ben serbanê rûniş got. Lo şivano, lo bebexto, lo azman şirin dil xayino, te sar kirim ve dünyayê. Te sar kirim ve dünyayê. Wezê bemrim ve baharê. Xwedê bike wez bemrim xelas bim ve dünyayê. Bemrim xelas bim ve dünyayê. Çîrokê me çûn diyara rehmel dayva vê guhdaran. Ey saet xweş. Ez Gelek jî di spas. navdawên babû me jî çûm ketim nav vê evkê pêvegeriyam çûm hey çûm. Neslihan
عالیه که دوستان نواروکای دژم فرق کرد مبریایی بحث کرد تب خود چیروکی خود نویسه ت گوتنی واتی نه بره هفدو و تو وصل بدنگ دبیجی وصل کاری بس نه که عالیه راستی از بیجم مثلا مرخیتو کره دهلا devritu کره سای devritu بله اوه هنده خبر دام گوتنه بله از راد وکی گلرینه. راد کمت کمت چیروک ای او گلرینه Evet. دبیجی نو که آنونین آنونین mesela çürük yemeği kedi heye damın hercat guti re evet me evji renav çiruka xada çürük Bale. yedisi yani az hende çid bejin تدي هفدو عزن دانا Evet. هفا ويا eri mesela re servi az çürük ekindi bizim Bale. evişt kemen ab rastiz gotine daim daykamın gotine az on ratkem servan çirukan divisim بله yani evan ratkem xoşamı diçid bejmi behle evaz gotine az çavan amilnim bahse pişik etket az radbim çiruka pişik divisim yani ده parça ekişteji çeydi be o parça ekiş kesi beriyat teji çeydi be nafsa yani damat var rastı, çirokat beji rastı. hamu parça bu avay tene evet, ber rastı. de nesiyan de aliye ki de mesela من نواروکا و چیروکا کوتا گوتی جبریج ما گهدار کربول سر دکامه یا تدی فستیوالا پلاتفورم ده جیت چیروکی بی اوای گوتمن از خوازم تنه کی بحثا نواروکا کی مثلا دما کوت چیروکا و بنویسه یه کوت شپیکا خود گره هنه و ج aliye دن وجی یه کوت تبخوا لی زیدت کی تو فراستان بیجن یا کو جن تنهات نحسباندن ya te jine çawa texe nave. Anjî te mesela ekolojiye çawa texe navde. Ji ber ku divirda mesela çîrokekî ew jî derkeve. Aliyekî geleriye çanda kurda war, anjî çanda rojilata navê. Çandek heye em bêjin jî. Rastı. Ji aliyê din ve jî şert û mercên bêjin yê çavekî meyzandineke ekolojiyê li şert û mercê mirovî tenê na ku mirov mafê hemû zindiyan biparêze. Êdî çîrokê de mesela mêşin tê xwarin, tiştê wisa jî çê dibin. Mesela tiva tişta tê roja me îro de tê çawa çêkî. Anjî te tiştê wisa tu fikirî hiç serê. Rastı ez bejim yani hende çirok yemin hene hende çirok hene bereda ve gutine ez van hama şba xwaratkem rastı ez çirok xwad nivisim seridan nivisim ez van çirokanda hayvan hasiyet hayvan edi bu xwatin ez peşiyayet girim ya da mirov haske ve hayvanı bu xwat ez peşiyayet girim Aha. evet zivirinim yani bered gutine işte te revi revi lê da rivî tê heyvanekî bixwatin diktet pêşiyê gir beştir nehatin neşê xezalî bixwe. Aha. Mêze Xezalî meyzandineke wisa xulas derkeve. diket dete ser çengê xwe xulas diket bet bû dayka xezalî. Yani çîrokê min bû piçûkan yê berê da hatine hindekî berê da hatine min neşim gohorim tiştê neşim gohorim ez van bû piçûkan nabêjim bû zarokan nabêjim. Belê wextê çîrokê ez xwe nivîsim Lere işte küçük çavan işte bete servan xwaçan xulasken Gori pedagoji. Gori pedagoji. Evet. Gori pedagoji ez çürük ki xwaz ziverinim. Yani Evet. rastî ana göre zarukan ez çetkem. Belê hinde çîrokê min hene rastî ana göre pedagojî nîne seboy ez van bu mazinan dibêjin. Çîrokê min yê zarukan cidane yê mazinan cidane. Bele. Hindek jî hene yani ez hes nakem mesela بحثی خارنه بکد خارن بو زاروکان نباشه بله هنده چیروک جی هنه بری دهاتن از حس نکن خراب کم yani ev gotuna Ve xurab nakim. formayet naxwaze xirab. Ez formayı gele xurab nakim beli ane gürü mazinan dibe. Bele. Ve bu zarokan seri da çetkem. Mesela bahsi çiçekan dikem, bahsi gulan, bahsi çiyay, bahsi avê dikem. Bu piçûkan vakti piçûgê xwe danî dibêjne tiştê xweş heye. Bele. Gul rez çend xweşin tiştê Li gorî xweşin. xewn û xeyala zaroka te ava. Rast e. Bele. Nesiyan em were hinekî ser platformê. Tedî platforma müzik ya bajarê wanê ev nêzî salekî zêdetir e. Hema bêje me salekî pişt xwe heş di platformê de û tî jî salekek û te li gel weqa zehmetiyê te heyî jî te di rajê destê îlonê destê keça xwe digire tê nav kar û xebatî müzîkê ya platformê jî. Niha divir de ji bo platformê te çi difikirê? Ji bo te çi îfade dike platform? Dema em bêjin platformê divir de çi nûbûn li te çêkir? Rastî ez Amedê dijîm heme vanê ez gelet qeherî min digotê cihek çin ez müzikê çekim cihek çin Dema te Amedê bû te wisa difikirî? Ne ez Amedê baş bûm Belê. rêyam kete vanê min got ez Aha, vanê belê. nikarim tiştekî bikim ez gelet qeherî min digot ez xazim yani xazim biçim Tayina xwe bixwaze. tayna xwe xazim biçim
Belê mamoste Kemal rojekê min geriya gotiye müzik platforma müzikê heye. Em heskin tu jî nav da bi. Pişt ez keme nav platformê psikolojiya min hata guhurandin. Yani mugu tiştek ku vanê da müzika platformê da müzik heye. Ez tişim çîrokê xwe bêjim, ez tişim ya şiba ez fattistîm pêşî niha bêhna min derdkeve. Platform bu min Derfetek bu, zêde ye. imkanı bu. Zêde ye. Rastî platform neba ez ê çûbam. Belê. Mugu nikarim diye eminim. تدید پلتفرمی ده نیزی 98 هنرمند هنه ما بیش از 100 هنرمند هنه دور ده وسا دمام رو هر طرزی هر شیوی ده کسی دچه دعوت هیا کسی ام بیشن موسیقی خویال کلانه دکی هیا کسی ام بیشن ید مکمه ده هنه کسی کو هنرمندی بسری خو کار دکن هنه ده کافه آنده در کمن وسا پلتفرم چرچوبه که برفرهته تیجی جمال باتی هم بیشه دفترنا سری خو تیجی ته تولید به کارو خباته می نه پلتفرم تدی کما جنانجی هست تدور ده چه اگه که نه چه هستی که حضری چنل پیشیا و وچه دای پیشیا خو تذکری نه که بحثا وانه کی جیب کشماره راستی از گله کیف خوشم گل جنان درد کمه صحنه گله خوشم دچت yani rastı amciloberge xoyi Kurdi bertken tiştek yani gelek şirine delale yani xoşam diçe ez gel jinan rastı bu zalaman hemil der biçek rahattır bu me biçek zore ve astengi es gel jinan روح راحتر است يعني راحترم يعني كيف هم خوش حوالي جل باش من حوالي مية باش أنا حوالي جي حمل أتهزن نياسم herkes hevdu guhdardık. Hevdu guhdardık yani teftkürüm mesela havale min çen hoş sıranek bejiyad bejim çen hoş enstrüman lededet. Yani تذكري لك بحثا ديوانا جنام كي مثلا كوما ديوانا جنان تدي هري داويه بلاتفورم دي جوا كي برياجي مدا كو ام مجتمع ديوانا جنان جي بردوام بكن بس كوما ديوانا جنان ده تشهبو يعني وكي اجي ناف دم لا خوازم جبر كنت جي ناف ده يرو تبحثا يبكي جبر كم ميوانا متوي تبحثا ديوانا جناب كي ام چند كس ديوانا جنان دنا ام چسترانا دبيجن تبكي جان سترانا تولد بيت تذكري بحثا وام بكجمارا وسا چاته بيراته Rastı em festivali gel hev derkeftin yani gele keyfama hoş bu gel hev em profesyonel ne bun beli sahnama gele hoşamileti çu hoşameci çu gel hev metişte gele hoş şirin çekir bu rastı pişt hengeci mekarar da emi profesyonel tırbin emi baştır xabitin emi gel hev xabitin em taze hat buna gelik em hane gelik yani erik me pej rojan da berhevkir ev sıran yani sıran meji rastı gel fikri havalan hamiyan efsran hatın em ser pej rojan xabitin efsran meçica hendekan em çica ser ne xabit bin yani hende sıran hebu mukasser nekir bu rastı mecarekin behavra bihist mecarek me pej rojan da efsran tamam kirin em derken sahne festival gel hoşlar baz bu me rastı dervajı hevalan guten gele sahne ve gele şirin bu jinin alakaya kamazına bu duyarıydı rastı beli nahaji me hende karar rakirim me guti emi idi profesyonel tırbın emi serxabetin emi hafti roje ki hafti durujan bine gel hev strani belki ve cari strani serhedibin belki careydi herem bu harem beli ما قوامي إدي ستراني خويه باش يبري يمسه كرني يمسه كرني هرني أما وان برهف كان قال هف برنامه خوش تشيكن. بله. بيشيا ما بلان هنا راستي بله ينها از بيجم يعني از نشم بيجم أف بلانه بله بلان ما هنا. بله أم hazırı خود كان. بله. يعني جر سترانه كتهبي سترانه كبتشوك جمرة بيجش خو أم بربداوية برنامه بتشن. دبيرات تهبي Straneki bejim bu xalata babê min nivîsine. Xalata babê min berze dibe. Servê ek dilêwît kete xalata babê min stranek ser nivîsit ez wê stranê bejim. Qemerê canê malam var ki le 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 malam var ki آخ دلاله تدله گله خورتان له 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 له
jinan sargir Aqemer can Demirim vela teserhede Nemirim vela tegriban ام بیشن ساعت خوش Spas. از کتم نابریج برکو ام هاتن بر داویا Demek ki, برنامه و از دبیجم جبوی دنگت تای خوش وای چروکی تای خوش ام بیشن گلک سپاس ام هی خباتی Gelek خوش spas. به هفدوره پلتفرم داجی بکن تشتک داویت لذت بکی کرم که تشتک تبیجی Gelek keyif hoş bum. ام بی کیف خوش Ji bu programı. Gelek spas. ام بیشن گلک سپاس سر چعبا Serçava. بیشن Spas. و دم ام بیشن گلک سپاس مالی آوا کتبوی میوانا ما بوی میوانا برنامه ما چانده مجی و گلک سپاس مالی آوا سر Spas چعبا hoş. Serçava. بله تماشاوانین هیجا ما ایرو جید برنامه خود هول داکو به حوالا خویا چیروک بیج و ستران بیج نسلی هناسلان را ام بحثا جیاناوی بکن نهاجی می درباسی بشا پورتری ببن. یک جه هلبستوان و ماموسته گابریلا میسترال جه امریکای لاتینیه. گابریلا ده هفته نیسان سال 1889 لشیلیه تدنه. باوی موزیکجنه و گلک جاران دمال ده هلبست شو خواندنه. دایکا ویجی انجیل هر تم بدنگه کی هلبستی و سترانی دمال ده خواندیه. ev yek dike ku hêd zaroktiyê de heskirina helbestê bi Mîstralê re ava bibe. Di sala 1909 de bi tena serê xwe dest bi xebata ji bo ezmûna zanîngehê dike û demek şûn di ezmûnê qezenç dike. Piştî ku qezenç dike berê xwe dide, wêjeyê û çîrok û helbestan jî ji kovaran re dişîne. Her diçe nivîs û helbestên wê li Şîliyê belav dibin. Di sala 1945 de Xelata Nobelê ya wêjeyê distîne, bi vêya wayî dibe yek ji jina yekem di dîroka Amerîkaya Latîn de Xelata Nobelê qezenç dike. Helbestvan Gabriela Mistral bi nexweşiya penceşêrê dikeve û di sala 1957 de di 67 saliya xwe de diçe ser dilovaniya xwe. Belê temaşevanê hêja em îro jî gaştin dawiya bernameya xwe heta bernameyeke din bimênin xweşiyê de bê huner nemînin.